Halor ka phang ka jing atli bat ka jing kerman ha ka ayam Christmas bante song ya ka jing long kawai ha preng ki dorbash nong bat ki kin hon balang ha ka khat ar tari guno pra ar haja ar pusau ka senjok ki seng samlash nong penthorum kra pelun SSSPP kala pen long ya ka jing yat carol Christmas na jing kieng lang kerding mi ngi ter shalom siap golfling bat pen kot pat ha Saint Joseph Higher Secondary School penthor ba Hakadi kasgi nalor ki dekat kesenjuk lawan bania simpan taru dau ba pensengan NCM UMDC but Deputy Chief Executive Member ka KHADC uba Ronnie Son Walang MCS Additional Deputy Commissioner ka East Castle District u Dr. KP Pawa General Secretary ka Dorbash nong Lumsiap Father Alistair Marwen kinongkit kam snong wat kinongkit kam nakikenhon balang beper nalor ki weide Haswa kejingyat Carol usamla kensai kan working chairman ula ai kublai kerpang yaki dorbash nong lums yap pentorba golfling bat langkerding mingi bat kumju iki kenhon balang bagila kloy banya sim benta hakate kesngi kum kadak kejingyat teli hapo kasnong Hadian kan ye kesenjok kala penlong pat yaki program jing roi jing shat kablai sim benta daki kenhon balang bat jing ot cake advance Christmas ha Saint Joseph Higher Secondary School penthorba habakran kinoi sim benta kila penpau badan kejing ong baki balang ki phia ya ka emlang ka salang henry kesenjok ka sim baki balang ki te song ha ka emlang salang Namar haki jing yalang kam niar ban syam bagi kenhon balang ki nong sensar ka dorbash nong ki officer sorkar bagi nisim bentalang da ka ba isong kun bat isong nia. Kum kesenjuk ngim kwa duna bat ngim kwa palat tang ka jing ya teli ka bagi kwa kum kinong song snong. Ya kesenjuk laseng dang tang hinyau benai menswa. Laseng hau benai Jun. Hang ning donru ya kinoi lam nak senjuk kisang samlas nong Shillong City kiblawan ban penkop bor yang i hak tu kasingi bat nado tu kasingi swat ho bengi don ya ka bor ya ka ikhtiar ban wanra ya ka jingkala kan ni ka snong hakan ni ka dong bakatai habangi lom ngilang ya kendo pranoy lam kai ka thong ba ka penloi ngi ban yalom ban yalang dai namar ka jing ka bengi i ka imlang ka salang ka baning kong ka bengi i ka long ka jingbun jang ki samla ki bulangop how drops So sarong ban batay kumharing wala ka senjok idon ka jengget ko bangijuang barbor. Ngem kwa ya ka burong pertay na bayong ido ya ka burong blay. Hanray ha ka sngi skwa ban pensngaw ban pensngap namar ba phigi ki mekik pa. Yo ha kanore kanu kayim yo don manore mano hangno badway. Ban yo ya ka jerap na ka bataki khon ki bulangop howdrox. Hoy nga snotho baga ma jong kasenjuk kisang samasnong kadai persya yo drop hagaba ki kun samla kila syate amrau hauni u jingdi balakta sisa ya ki yengisa ya ga imlang ka salang bat ya ki snong ki thao ki jongi barangais kam magane ka jing rakhe ya ka Christmas advance ka don ya ka jingmot kabagi kenmau haka kitab Isaya lenang ban ribuai rekod ban nengkong ke bawah Rai Jisu wan cina ke persei ban pelai merawi ke belasya set bendi kabamot ngas ngautu baka sedang samla kasenjuk kiseng sama snong ban rakhe kali ke Christmas in advance Rai Jisu bawa kali ke persei na ke benta ban penim yang ikin nongpap Babat pelai yang ini nak jinglong merau, hak jingmen basniu. Tuai begini ke Christmas menta, jauh news nem ar hajar ar posau. Kanuan rajin kemen cisha piwe. Kanuan rajin kemen hak ying kesem, berkanuan rajin kemen hak imlang salang.
Nama harga ni kecing kemen ke bawah nak ke Christmas ke depan wan sisa. Ke mana ai sisa kecing kemen bersisa yang ni. Kumbang ke gospel cung Lukas kalau ke menengkong ke dekat ke bandri Hopra. Usakaria uong. Enya roy utrayu blai ki Israel naba uluan cungo bat ulasius pa ialah kipat. Ko pigi kun samla. Kia beri berapa ni. Pikiran pagi. Kini kecing ku blai kerpang nak kalian cungi ki balang ba per ba ai ba kini ke Christmas kanong ka ba kemen sisa haki yang kisam. Ya pigi kun samla. Kiseng samla jong kapentor pelun bero kawai ngida so kemen sisa plesimnya kini kasen jam paningkong tangba kabadon cingmut kini kecing le jong pi ngikloi ban trai lang bat pi ki samla lada dei kenam ta kanu kam tam pitip kam baha ma pi ku samla ban le percaya bun kecing ki bakta ki kun samla kicing sniu bakta ki kun samla ngamdon kamban ong ki kerteng jo kita kicing sniu kebakta ya kai imlang salang bat ke pendiam ya bun kilong kilong pahing sam tongin ya burom iwe kene kicing kemen Christmas kebala ong dai secretary jong kini jong ki snong baro ong kicing kemen na kabenta baro ke snong kabalang kamla ban yeng hakale lada kamdon aposnong ngikloi bania trelang batpi kisamla jongki kunhun balang baro jong kisnong baro ki badanang ni hapo pentor kene kene kicing kwa kicing terang kecem aiba nginia burom iwe tangba kade ban wan nengkong na kicing burom bieladi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya